kathil bolo hi atam zo kon modeling kahi no me model ko bol no me nang tabang kahi no me ta message e bol pen email e bol so I reply di jang ke po katin an ke yong kachanga ti ken thei ta ke sot to hin na ibang so of course success wang zo nai min mi he thei kang ji wang ibang zo ken thei na tam ta ka to in jan so kita bang hinom ta se ho na thanup leo chun chilampi an bol nom le chun at least you need to have a family who's looking out for you. It's either it's see there's always a way kita bang how of course you can work you can do it on na changang na ball the he ball mo wang chu po kong ko ball do na ibang so ka ball zo paris chin na chan gyang sum bang chu umpo na tu chan gyang he samasang chu kroi khat ko ma sum ka thum ba we ola kin sa de ke tia sum to ho sum khacha ka mu ina na kita bang ni lo chen imut lo na ko yan so sacrifice na imut lo ni ke sacrificing jing ka mata shoot ke ball ni thum ke kya ki ball na tiul lo nga ni sa la ki ball tele cancellation ti se tham cancellation ti le chet photographer no nga shoot di masanga nin cancel kom ni tha na holding makeup ho nin cancel ni le one le pa ho no mulo de one se sen ko designer ro si ko abon se gas nom po bin abang khan no hin dei lo din hin cancel din na cancel lo mu tin ilung na cho akon bingai cancel ha na result ki tong ta ta ko cancellation to dim jing rejection to dim jing na kyong kat first manas model kan ni no modeling kan bol no mi banga so modeling ga dinga so height yung ngai na it is tham personality khang ni ngai tinan so of course kyong chu imacha kan nei poi height lo je limle mel tin imacha wang kan nei poi wang scale ke kan ne kita sin na kan kita sin hi chan ke ka thut hin no ke ta banga hinom sa aphau num le pi ni bol so nang ne kita sin ngai ka koi ma cha ne ki thupin ka changa he lampi kan ki hol ka changa he lampi ti kan khong khan to na of course industry so notice ho ho mi ho khatlani nan te e bang so mo so koi ma chu ki thupin lo he na chang ki ve tu mien hen jina chu industry hon chu koi ma cha ko ma ni kine pi di wang be se pon chang nang ma chang hin zone chu rejection dim set hen na in ko te ko ma wang chu sum le pai this some family support bang angain family support wa chu bol on chu ki bol mo point mang chu ha se su ka sai no me I think le thilo si wang so ai the ko den chu fun ni ham kha le von le pai nei lo von le ni on chu na lo le pai ko man thu man ki bol thing kong ke pat ti la chu von le pai dong ka nei poi von le pai ka von ning ka nei poi na bang chu ko lo le pai ho hostel me ho ko ma chu sin ka nei ki von so the fun nong ka nei poi a fun wa ka khisu na pen drive ko bola pen drive ko na chu ti chu lim ka upload ji hai na photoshoot ko ti chu ko na bol ji hai mi ko ma khong tao to pe kalampi ko ki bol ninga chu khong tao to pe mi thil ka man mi fun ka man mi zo ti ko nei lo sa ka bol ling hai na kren so in le lo ni in ne nei po in ne lo ne so at least si na thil ne ko of course ken ka za cha pi kren so fashion mo nga khum tai na so za cha na khat zo mai ka ru mai phajna thil ka bol thei lo ka bol thei wang chi pon na kren so ni ki pat um ne so na nei na thil ne ho so ti se dam na lung ti se dam ne accept jeng de na fon ne na fon mal de du na bol thei no lo pam fon ni ki bol fon na man na shoot thei von ho ne le jon mi von na man thei na lo von na second hand na bola na von ho repeat na bola ki sam thil khat personality khat mi ngai lu na thei mi vet thei ne khat sam mi dang sanga chu I ta banga chu nang chu na stand out na kyong kamit mo lo ka khit ta bang jimasa of course jimasa pa na cho ka bol ta ni banga chicken ka bol at least I feel different from others midang sanga ko na at least I have different personality na so ta bang fashion hila ipihila chi entertainment na in fashion industry at least you have to have your own unique self uniqueness na khat chuna ne te midang ako na ko so nang chu min ibdinga nang chu na ngai na dai sang na soi sang de dham na thilbol chu it's about how na thilbol chu work hard to say tham midang to ke bang loading hol nang chu mi khatun til ha bol ha pan no nang chu extra person na pan na la work hard na bol di ti ne hi jeng chu hi jeng modeling lang ti le chun modeling lang chule like I mean research na bol ngai na research na bol ideally ako modeling agency team set modeling ako le makeup loading tank to vest ni ke bol this say tham jin ni ke bola ti lim na la modeling ho kuma kun polaroid ke tin so kun mo email na bol wa na submit du mo website ho min email min so ko ti ko
amo ko ma submission na bolding he na modeling nga chu nzaw man na chu na to na muding si heng re poi it's always all glitters and it is all it is choda it's ko yin na pa chin gala ko na bet lo cho no sa na o le cho ko flashy photo shoot choda bang hon na muding hi bang cho se bang chu poi sung langa he gen thene dim set na ibang nup na sa am khan sumle pai ni le bang chun sumle pai ni holinga chu thilo si chu bai na sumle pai ni o le chun ibang sumle pai ni lo wa nilung tup alet lewang chun gen thena tam ta nin pela nin pal kai ding nin pal kai zo le bo chun success na chun hin mo success na wang chu amang khana dinga je ki mukit ponte ebang it's all up to God na it's all up to your luck or destiny lang dinga hi mo mong of course it's not about destiny also I would feel like napan hot pot pole if you have the willpower in effort pole chun I believe tong kachanga kita sa na min na taas na in ko tin na taas na ko in na taas na so nang lang ni kita sa na chun nang lang ni kita sa na chun I believe you will achieve na nang lang na taas na chun na lungtup chun na mo so te ding hin mi khat min na mu mana chu mi khat mu mana chu mi khat in fa shoot bola mi khat ai khotit banga asokes banga thanup na jing thanup ma ama ta bang kinum nang ta bang kinum ta sei ding tu thanup yong hi pola na only this is na tup momong na dai momong hi lo le chun na I would say don't go for it because you will waste time na so nang let kong kanay chan kanay zo si kaphat ka thil zo si this everything ka thil zo si chi line ha ka kapi do ka bol jeng na ka success num ka lungtup ka mo so no min hi chan gya ka pan ka la hin ken testimony testimony what the fuck ke testimony ako na thamkhat at least thamkhat enlightenment or thamkhat kitil khona diong khale ke ta khin se hena le achai na kasai nom chei le in langa ule naw nule pa te pilipu te le chai ho e ho cha te ho zo si athanup na khon ta sot jing ten ho le ho jong ki ta sot utin na kinoi si kisai sit ki bautam sanga chan khat le khat chu athanup lang panga chan ki support jing ute e ho le ho ki support ole koi ki support tu dam na e ho le ho ki dem tu ai kinoi sa to le chun kon ai sa koi in by support ba koi in by e bet sang dem min ai noi si che che du he na achi na chu kain tem nom che le ki support tu jing o hitin APP line hi zong le fashion industry hi zong le social media content creator modeling photographer videographer makeup artist PP le chota bang ho zo sia line dim sa na opportunities dim sa ne chi ichate le thanup naw hi le chun na lung sit ten ichat a passion hi le chun na lung sit and support rutin ala lung tu a hi le chun thanup na le chun I support le chun moding a chu pachan na by lam hi na lam amo thanup na chu I support le chun chule ma ba na cookie representative in a be thini dingwin jong pan hal in hin la jing hi te enam minu choi sang jing hi te